Ntona yolchani. Ore iltung'anak kumok likisujita naa idolta ajo mbenek nkumok alang irng'osil. Naa ore nena benek naa ne interest ake enkata enkare. Ore pee kiwosh enkolong, tenewosh olchani enkolong nerrari mbenek. Kake memusho olchani naa keshukunye naasha. Neeku kebulu kulie nyoo? Kulie benek. Kikira dii aibung'ata. Ore ake pee etii mbenek naidim aikirnyanyata najoki ashe. Ore naadoyio nitubulaki yiok enkai kulie. Eetai sii irng'osil. Kulikae oshi netiu orng'osil enaa oltung'ani oibibi oltung'ani neibibi neya pooki toki naata. Kake ore peelotu osiwuo ogol negilari. Kake aimaki Enkai ajo etii sii osiligi olchani oturori. Entonai ake naleku tenebo wenkupes olchani. Eekenya entonai. Teneye nyoo? Teneye olchani. Kagira taatoi aiteng'en intae. Neeku ore lelo laaning' laatusuja apa leme interest oombenek eeta. Ninche eewuo aitutumoki loota olentutu litu sininche erarari oota. Aitaa tenebo orkulikae paa ore taisere kingil olarrabal neshula kulo tung'anak. Nayieu naitanapaki lelo tung'anak amu ketii ene irkumok. Naa tenemetii ene oshi taata keyai kuna simui metoning'o. Peemetiu ake enaa enapa tito. Naa kajo ene enkang' apa ololowuaru ina. Amu ninye eyiolo irmaasai. Etaa apa entito naipukes. Nee ene kulo tung'anak. Ore ena tito naa keji apa iborri ong'o oleng, meeta ormurrani lemedol temanyata. Neruk pookin Mheshimiwa Gavana. Ometaa kiajoki ilalashara neikarejas apa oleng entegelakaki amu eishinda. Nejokini ipukes ntimo. Ekincho taata yele. Kake milak aitiak, etaa totona apa tene. Eji kayieu najoki lelo tung'anak ene kimanya. Nemekimpat. Aaroroitie nikiroroitie. Kintutumo ndamunot. Nekiyieu ele tung'ani nerik iyiok ilarin 10 amu itodolua toolarin aare. Nemikiyieu orkipiroto lerikore. Ninye maibung'aki elong'o. Neton kiliki ntae nikindipa aatoliki. Nchere enewueji etii olarikoni. Ore tena ng'ole kukuo nikibayie. Kiti UDA. Maningito nai egira aipongeza delegates. Najo nanu ashe amu ore ena pee kitumo yiok ele payian nemekumok ilomon oleng. Kake kejurru mbaa. Ele aji sidai oleng amu etii irpayiani naapa oogira aarare ninye. Naa sidai naa nikiliki ntae nekipal. Nejo maaputi nanu. Maikoni nanu aja. Naitadamu nenkiti ati neeku entoki apa naisumbuana ntokitin. Orkurt apa oisumbuana ng'uesi. Aitukutuko. Ajo nanu orkinosinosi lenkaji olikiondo. Niyiolo lenkai neneba. Napupuo emodiei. Ore kenya inelau ng'uesi pookin amu keponu naake nirut. Nejurru ninye enoshi kiti muyioo nanyokie naji kurao. Nelotu ake aoj nejo oi nanu kuldo nanyo inji. Kanyoo dii agira ajo inji. Kindipa olarrabal oolewa apa ojito irkaseroni irkulikae. Ekaidipa orkasero amu keruji naapa. Idipa motonyi nemeruji. Etaa tenelo ninye niar orkasero naa eruj. Neeku kayieu naa najo kindipa ilo arrabal. Ore olarrabal osuju olikae naa ole 2027 naa kionjo dii ng'ole kitii. Natii ake apa ntae. Ore amu itanapishe Enkai tenkop. Aidipita taata Mheshimiwa MCA. Tembuku e Mathayo 11 nejo ore ebaiki enkata e John olaibatisani otene eorroi enkitoria ekipirr neya loogoli. Asadu eorroi ina otaa dii ena niyiolo enaikununo. Oyie kayieu najoki ntae matijing olarrabal omiting enakop. Ore oltung'ani otodua musho olarrabal naa olotua. Neton naa kincho etipika yiok Enkai enakop naidipita ajo kietuo ayau reita lang aashet esiai Enkai. Naa Mheshimiwa Gavana nabo nanu aomon tenkaraki constituency pookin e sub county nikitii. Ore amu itaasaka kulo tung'anak tele ari obo tenelo negwar amu enajo enapa oiboni naji Cindy Jacobs naawua apa ena ufunuo enchan ajo migil aikata enakop atoyio ormaasai. Naa olari dii saai eshita ena peelo ina oiboni apa. Ore amu etaa kegwar ake ninye aisho yiok irkuti apaitin aare. Nemaomonu nanu oltinka obo nemaomonu are kajo ake nchoo yiok eset pooki toki oltinkai tena constituency. Ning'as aitasheyie darasani kanu apa kishetita nena kulie. Nebuluni ake olorere abulu ake iltung'anak menoto iltung'anak netipikaki iltung'anak.